дуруд ба ҳаводорони каломи бадеъ. муслиҳиддин саъдии шерозӣ шоир, насрнавис ва мутафаккири бузурги форс-тоҷик буда, номи пуррааш муслиҳиддин абу муҳаммад абдуллоҳ ибни мушрифиддин мебошад. ӯ дар байни солҳои 1203-1208 дар шаҳри Шерози Эрон ба дунё омадааст. падари Саъдӣ мушрифи Шерозӣ, шоир, олим ва арбоби дин буд. Саъдӣ дар синни 12-солагӣ аз падар ятим мондааст. Саъдӣ маълумоти ибтидоиро дар Шероз гирифта, дар миёнаи солҳои 20 баъди Эронро забт кардани муғулҳо ба Бағдод рафт ва таҳсили худро дар мадрасаи низомия давом дод. аз як тараф шавқи ҷаҳонгардӣ ва аз тарафи дигар нооромиҳо, ки баъди ҳукми лашкари моғул ба ватани Саъдӣ рӯй дода буданд, ӯро ба мусофирати дуру дарози кишварҳои гуногуни Шарқ водор карданд. шоир дар давоми 30 соли сайёҳаташ аз Туркистону Ҳиндустон то Африқои Шимолӣ, Арабистони Ҷанубӣ ва Осиёи Хурд сафар кард. ҳангоми сафари тӯлонии худ Саъдӣ бо мардуми гуногун вохӯрда ҳаёти онҳоро меомӯхт. машғулияти асосии Саъдӣ дар замони мусофират воизӣ буд. ӯ дар шаҳр мардумро дар атрофи худ ҷамъ намуда ба онҳо ваъз мегуфт, панду насиҳат медод. ваъзҳои шоир ба ҳикоёти дилчасп табдил ёфта, минбаъд ба бӯстону гулистони ӯ дохил шудаанд. Саъдӣ донишу таҷрибаи фаровони зиндагӣ андохта, соли 1257 аз сафар ба ватани худ Шероз баргашт ва ба эҷоди асарҳо шурӯъ намуд. шайх Саъдии Шерозӣ соли 1292 аз олам гузаштааст. оромгоҳи ӯ дар Шероз зиёратгоҳи мардум аст. мероси адабии Саъдӣ ғайр аз гулистону бӯстон, боз 4 девони ғазалиёт, таибот, бадоеъ, хавотим, ғазалиёти қадим, қасоиди форсӣ ва арабӣ, қитъаот, рубоиёт, маснавиёт, муфрадот, тарҷеот ва ғайраро дар бар мегирад. гулистон асари машҳури Саъдии Шерозист, ки аз ёдгориҳои маъруфтарини насри бадеии форси-тоҷикӣ буда, ба хазинаи тамаддуни башарият ҳамчун асари гаронбаҳо дохил шудааст. гулистон соли 1258 дар Шероз таълиф гардидааст. гулистон асари тарбиявӣ ва ахлоқист, ки аз 8 боб иборат мебошад. дар он ҳикоятҳои кӯтоҳи пурмазмуни воқеӣ, нақлу ривоятҳои таърихӣ, латифаҳои дилангез гирд оварда шудаанд. гулистон дар таърихи адабиёти форс-тоҷик мактаби нави насрнависиро оғоз кард. дар пайравии он асарҳои зиёде навишта шудаанд. бӯстон асари манзуми ахлоқии Саъдӣ мебошад, ки соли 1957 таълиф шудааст ва қариб 1000 байтро дар бар мегирад. Саъдӣ дар бӯстон натиҷаи дониши дар мадрасаҳо омӯхта, таҷрибаи дар сафарҳо андохта, одобу русуми писандида, ҳикмату андешаҳои хирадмандонашро ҷой додааст. он аз 10 боб иборат аст. бо номи Саъдинома ҳам шӯҳрат дорад. бӯстон дар тӯли асрҳо ҳамчун намунаи барҷастаи китоби ахлоқӣ дар адабиёти халқҳои Шарқ назираҳои зиёдеро ба вуҷуд овардааст. мароми асосии шоир дар саросари эҷодиёташ тарғиби ғояҳои панду ахлоқӣ, инсоф, адолат, ахлоқи хамида ва ишқи пок аст. Саъдӣ аз анъанаҳои шоирони пешгузаштаро эҷодкорона такмил дода, зеботарин ва комилтарин намунаҳои ғазалро ба майдон овард ва номи худро дар адабиёти форс-тоҷик ҳамчун паямбари ғазал сабт гардонид. Саъдӣ дар ғазалҳои худ
خوشبختی و خوشحالی، غم و اندوه، درد و درمان، آرزو و امید و احساس هیجان انسان را چنان استادانه تصویر کرده است که آنها در همه زمانهای مردم را به هیجان آورده‌اند. یکی از موضوعهای اساسی غزلیات سعدی چنانه که خود او گفته است عشق است. سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. در غزلیات شیخ سعدی بیان عشق و ماهیت آن در دو قطب مخالف مشاهده می شود. شاعر از یک طرف به جهان واقعی، به زندگی و معنویات آدمان پیوستگی قوی داشته، عشق، زیبایی و لذت‌های عالم مادی را ترنم کرده باشد، از طرف دیگر اندیشه وی به جهان تصوف و عشق عرفانی پیوند می شود. ولی غزل‌های عارفانه سعدی خیلی کمند و از اشعار دیگر شاعران متوصف فرق می کنند. عشق انسانی سعدی نسبت به عشق الهی او چندین مراتب بلندتر و مقدمتر است. قهرمان لیریکی سعدی آدمان زنده بوده با احترام دوست می دارند. غزلیات سعدی اساس قوی حیاتی دارند. غزلیات او که نمونه بلند لیریکای عشقی می باشند، در عین زمان معنی عمیق اجتماعی نیز دارند. سعدی شاهد ظلم و بیدادگری های استیلاگران مغول بود. ویرانی شهر و دهات، کشتار مردم، خوارزاری عالمان شاعر و ایجادیات شاعر نیکبین تأثیر رسانده است. این حادثه سبب قوت گرفتن آهنگ‌های اجتماعی و ریالیستی در ایجادیات سعدی گردانیدند. سعدی قهرمان لیریکی را همچون عاشق و انسان عاقل تصویر نموده، با همون مقام انسان قدر و قیمت آدم را بلند برداشته است. سعدی شیرازی در تمدن جهانی همچون متفکر نیز مقامی بلند دارد. او عقیده های اخلاقی خود را نه در رساله های مخصوص فلسفی، بلکه در آثار بدیهی ضمن بیان حکمت و اندرز و پند و نصیحت ها بیان کرده است. سعدی هنگام بیان مسئله های اخلاقی حکمت خلق را به اساس می گرفت. افکار اخلاقی شاعر با حیات و واقعیت پیوند است. دقت شاعر را نه مسئله های نظروی اخلاق بلکه جهت های عملی آن جلب کرده است. بنابراین پندهای او اکثرا جنبه حیاتی و عملی دارند. گلستان و بوستان سعدی نه محصول خیال و تصور نویسنده بلکه نقل بدیعی رویدادهای خلقی حیات می باشد. بسیار بیتها و پندهای خردمندانه سعدی به حکم ضرب المثل و مقالهای خلقی در آمدند. توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به خرد است نه به سال. هر کی با بدان نشیند نیکی نبیند. مشک آن است که خود ببوید نه عطار بگوید. سعدی انسان پرور بزرگ است. وی در تاریخ ادبیات فارس تاجیک یگانه سخنور است که در عصرهای رئالیستیش ضدیت‌های اجتماعی زمان آشکار و برجسته انعکاس یافتند. همین آشکارگوی و حقیقت نگاری که به تفکر بدیعی سعدی خاص بود، اینچنین غایه‌های انسان پروری و عدالت‌های آثار او به ادبیات و افکار اجتماعی اخلاقی دورهای من بعده تأثیر پرثمر رساند. سخنوران زیاد رویه ایجادی او را دوام و انکشاف دادند. زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. نام نیکی رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت پایدار. مخورد از عبادت بر آن بخرد که با حق نکو بود و با خلق بد. نپندارم ای در جهان کشته جو که گندم ستانی به وقتی درو. نصیحتی همه عالم چو باد در قفس است، به گوش مردم دادان چو آب در غربال است. نه در دشت سبزه نه در باغ شه، ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. شب پره گر فصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. دوست آن به که عیب یارش را همچو آینه رو برو گوید. سخن را سر است ای خردمندابون،
میاور سخن در میان سخن، دیده اهل طمع به نعمت دنیا پر نشود همچنان که چاه به شبنم. پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن.